Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mapele hi bombisa ririmi rero. Swi tikomba ingaku ku va xiyimbeleri Benny Mayengani the president va tlheleli exikolweni va ri munhu lonkulukumba va ya dyondzela tidyondzo ta municipal governance eYunivhesiti ya Joni swi nyiki nkucetelo na le ka van'wanyana. Hi ta tsundzuka leswaku eka lembe leri nga hundza xiyimbeleri Benny Mayengani the president va hava xele gaweni ra tidyondzo leti va ti dyondzela eYunivhesiti ya Joni, kasi eka lembe ra 2023 hi voni laha va nga fika va ti tsarisela tidyondzo ta honors eYunivhesiti ya Joni. Hi vulavula na sweswiwani xiyimbeleri Benny Mayengani the president va le ku tatiseni ka tidyondzo ta vona eYunivhesiti ya Joni. Se hi voni Mapele the boss va fika va posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha va nga hi tivisa leswaku eka lembe leri nga hundza na vona va endle tidyondzo to koma ta ku va kota ku va xavisa ndzala kumbe diamond, naswona eka lembe ra 2024 va hleketa ku va ya ti tsarisela tidyondzo ta nawu eYunivhesiti ya Limpopo TEFLOP leyi khale a yi tiveka tanihi Yunivhesiti ya N'walungu, leswi nga mhaka ya kahle swinene. Se namuntlha hi fiki hi vona va posta xithombe xa vona va ri eYunivhesiti ya N'walungu va tlhela va vula leswaku se swi tiyisisiwile leswaku eka lembe leri taka va ta ti tsarisela tidyondzo ta vona ta nawu eYunivhesiti ya Limpopo, laha va nga tlhela va tiyisisa leswaku va lava ku dyondza tidyondzo ta nkarhi hinkwawo, a va lavi ku dyondza swa part time. Leswi vulaka leswaku Mapele the boss va ta kumeka va ri etlilasini. Va fiki va vula marito ya leswaku ku ta va ku ri vona munhu lonkulukumba endzeni ka tlilasi ya kona. Se hi mhaka ya kahle ku va munhu a tlhelela exikolweni, dyondzo ha swi tiva leswaku a yi lumi naswona dyondzo a yi khalabyi. Kasi hi tlhele hi vona xiyimbeleri Rhangani the producer na nghamu ya vona va karhi va ti tsakerile swinene. Hi ta tsundzuka leswaku tolo a ku ri siku ra vatatana, se hi voni nkandziyiso laha xiyimbeleri Rhangani the producer va na nghamu ya vona va ti tsakerile swinene. Nghamu ya vona yi khome na katara hi ndlela yaleyo, yi tlhela yi ambala na hembe leyi ti kombaka leswaku i hembe ya xiyimbeleri Rhangani the producer. Lexi xi nga fika xi ndzi koka rinoko i timhaka ta hembe, hi mhaka ku loko ni karhi ni kamba kwala ka swiyenge swa mabulu ndzi voni van'wanyana va fika va tsala ka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo va vula leswaku hembe leyi yi xaviwe hi Xongi munhu wa munhu hi lembe ra 2013 loko ku huma album ya Rhangani the producer ya Xiwitsi. Sweswo swi endli leswaku ndzi ya kamba leswaku eka album ya Xiwitsi eka rikamba ra kona xana Rhangani the producer a va ambale yini ke. Ndzi ya kuma leswaku hakanene hembe leyi a va yi ambarini ya fana na leyi nga ambariwa hi manana Rhangani. Mina ndzi vona swi nga hoxekanga leswi nga endliwa hi Rhangani the producer, tanihiloko hi swi tiva leswaku nuna na nsati i xilo xin'we, xa wena i xa yena, se mi nga endla swin'wana na swin'wana leswi swi tsakisaka moya wa n'wina. Ko va ku vanhu a ni ha swi tiva leswaku va rhandza ku pimapima. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini, leyi i channel ya n'wina ya ka Gasa. Dilolostro. Ndambavisa malo.